Best collection mizo channel clear tu te chi bai vek ole Vision 2023 Mizoram General Election thir tu TV lama lo thir tu te YouTube lama changa lo thir tu te le helai hmana local khom zong zong te in Java in Ignite Studio tangin chi bai kan bu ka chu tuna kan panel member te thu soi turin kan so manga ama sebera pulal du oma ZPM leader ilo somang moderator le lai local com tele min lo thli tu te zong zong si bai ka bu ka chu kan ram chial le that thua hian mo phur zual big deu pathum sarkar ko ran le NGO an oma kan nga ya ko ran le NGO hi chu khowela anei thaber pol kan ni kan ti a chu ti chung chuan sarkar du thu sam ling lo tak kan nei fo maya enge chan kan ti chuan ko ran le NGO te hian ram inopna thu nei na an nei tat lo ani pressure group thatak ero chu an ni theya hei tu na po sinot in khom puya kalme ka hriat sual lo chuan he in khom puya hian corruption lampang kai noi agenda presbytery pariat vela tangin alut ani ome tin October ni somthun pakat khan Central YMA in wakathon nein corruption do na kongzo pui an nei bok ani kha chuwangin kan ko ran le kan NGO te awang hian kan ram hi achia ani lo ti kan soi phot duwa kan ram achia chan chu sarkar tha kan nei lo buang ani a Bible kanen point lal tha awangin an ram ading chuaka lal sual te wangin an ram atlutin ani chuwangin zaina hian kan ramin amamo ber chu sarkar tha ani ZPM chuan sarkar tha nei tur chuan kalphung tha kan nei angain kan thria kalphung ti he tu naya thil thleng entirna mangin kan soifia lokanga e budget session kan pastel lem lo CSS Central Sponsor Scheme kan ti he kumtin hian tam tak a local ve zia thina chung chu tight fund man na turbik omle guideline frante te nei fel tak vek an ni thina kan sarkar ro chuan aman na tura manglovin a mang tu tur kuta po hlan lovin an du na an lo manga chu central sarkar chuan hun bi tukin chumi chung chuan adong tu tur ne nain pekim vek turani an ron tia tin tun nuwa chuan in don na tanga ni somni pakhat chungin amang tu tur kuta in hlan zel turani chutia in ti lo chuan kan nuk let lenga adang po local to lovang an ron ti ta a he system thar chuni tani he system awang hian kan sarkar hian CSS fund te hi po pen an chak ta lo ti na lam ni lovin a rem to lo a thei to lo a thiang to lo ni chuan kalphung train omzia anei zia chu min ril mai ome ti chuan kalphung tra kan nei na tur chuan da masak de ngai kan nei ya chu corruption control anita ani chu corruption control na tur chuan ruaman na eng mo kan siama apoimo zol claim ka soiman chin kan soenge pakhan na chuan walupa council kan nei ni Congress Sarkar Khan Ethics Committee an nei thina rei akal talova tuna kan sarkar hian sang ni som pakua August ni som palia khan spiritual subcommittee an din le a engma an tho kan khazui talo boka keini ro chuan kan nei ni hei kan mobile handset a hian virus alu thaya alu vele alo do ngal tur antivirus app hi achunga hian in bil telani chutiang chuan ZPM party le a sarkara corruption virus alo lu vele a lo danga lo tilum turin antivirus kan nei ve a chu kan valu pa council te anni panina chuan chief minister te hian portfolio tha sumtam na an chang zel maya
tu na kan CM po hian kan budget atanga za asam riat point panga pathum ama di mana hian ayan kola hian ani hei corruption bull nen country chief minister ten mui an chan tlat chung chuan kan rama hian chief minister train corruption in tran don ani ti hi lo soi lo kila aswal lowang chuwang hei kai ni chuan kan du velova Delhi chief minister ang khwan kan chief minister chuan works department anei don lova achang don lova portfolio anei ve don lo ani pathumna chuan chief minister le party president ni na anchel kop deu zela mi pakhat kuta thunei na alu tamlu tuka hei hi kan tluk pui thin ni in alanga chuwangin ZPM chief minister chu party president ni na nen akop kan phalve don lo ani palina chuan chief minister reiru na thlenga do theitur lok ayukta kan neya mingin kan neya prosecuting staff pakhat ma nei lova investigating staff pakhat ma anei lova omzia anei lova mi corrupted tan kan rama hian hlautur om lo ni chuwangin hei hi kan sarkar chuan arang theyang perin function theiturin kan thuam ngal don ani pangana chuan CBI kan kolu don ani India rama hian CBI kolu du lo state claim tesinga kan latela a fellow le ani tichuan nakum in thana khian CBI kolu du nge tam du lo ti kan buk dona kan rama hian corruptionical zero se ti tu te nge tam corruption control ni toro se ti kan buk don ani parungna chuan contract pek dan kan tidang lam don ani hei tuna chuan restricted tender de uvekin kan ram contract chu pek aloni ta heng hian dan le riding lai akal vek ani thufing bung som ni pariat chang kwa chuan dan ngai thadu lova nu chon tu chu atong try na po ten omani ti hi kan muani chuwang kan rama hian dan alal lova restricted tender hi ti alo tul ve ani point danin aphalang thlapin mi puite point aom take anti theitur chawin ke ni chuan kan ti to don ani tin monitoring committee kan din dona he committee a hian party tin IO NGO le koran IO antel vek don ani achan chu party sarkar kan din ve don lova mi pui sarkar kan din don awangin chung zong IO kalkhom chuan kan ram mi pui ai an o zo thokhata kan ngai ani he monitoring committee hian project poimo avil don ani chung mi te chu amuna te kalin an en fianga contractor pakhat khan ahun tiam chungin na lo zo man lo sela he hi chu po sei tlak ani anti emo ten estimate hian lo chu sual dewani I revise sak deu te ang anti emo ani chawin hun po sei le revise estimate hi awm to dona chumi ani lo chuan na reng azo hun chung turat tiama an zo turania ni khat point kan pot sei don lo then estimate hi cheng khat point kan revise ve don to lo ani hei ringot po hian kan ram sum tam tak chu asep ngal zok don ani then MPSC kan neya sarkar nalaka tuna kan sarkar hian an party mi te sarkar na an thun theina turin bot ran andina hei thalo kan ti mani ZPM nula pakhat chuan pa nena kapa exam apia nga pakhat na kania mase ZPM fanu kania wang sarkar na ka muve theilova ka kum overtrap to if anu hian sarkar na muve se ti chuan MNA valut vero minti atiani so tiang chuan political qualification awangin sarkar na lak aluara kanram sarkar na thokte quality a cheta tial ani he bot hi namasa nein arang theyang berin kan noi bole don ani pariat na chuan right to public service act atakin kan mangdon ani ti chuan hei hi soifia vak naman awm lova hei ringot po hian corruption tam takin atinep don ani ten heng zong ti tur hian kalphung thar ringot atok lova mi hring thar angai kan ti kalphung luya corruption
ngong thleng dai to thin opposition an ni vele piang thar ruling an ni vele da thin ho kuta hian kan ram hi da ngam nin kan ngai to lova kal phung thari mi thar bol lo la kai lo ten an khoi ngei tura kan ngai bok ani ten research base in kan kaldon research base kan kallo wangin project tam tak le a building tam tak lui lon abandon aoma heng hi apoi kan TMM ani ten masona rural lama hian power in to del hi kan ngai poimo masadona chuta chuan tui khwa tur lui pali kan thlang fel to a solar energy ne na tang kopin power a hian in to del thuai tura malak kan tumbok ani ole kalome ti to mayang minute som chu reilo du viau wanga soitu tan chuan midang tan po khanin nakina kanin hriat thiam tlan ngai ni tuna chuan second session kan tron dona hei first session ai kha chuanin abu enge ni hei a light le zol tura ngai la mi puilo ma tangin zona hong te pu moderator kalome coming to David Masol tluangani a Government Mizoram Law College Student Bar Council magazine editor kaniti laika kana soi masa a masa berin pu do ma kha zona zo kadua atu soya kan lok ayuk ta chungchang kharon soya chu corruption do tu polani ti country a corruption dona tur berani ti country a to da chuan Mizoram lok ayuk ta hi 2019 kana function chau ani chu da chuan lok ayuk ta hian establishment wing te investigative wing te le legal wing kha om turani a chu lok ayuk ta duan dan le ruam man dan ani ma se tun din huna lok ayuk ta kal dana hian establishment wing chi function pa ngain akal ani nakum 2023 Mizoram general election a hianin lo sarkar ta ula hemi legal wing le investigative wing hi mumal zok le chak zok kal the tur indin do nem ti lai kha ka zona nia tin pakhat kan poimo ka ti deu chu kalphung thar kha in soya in aw la poni a chuda chuan kalphung thara chuan voina zaina itu soya khanin mi thar chungchang khai ron soi bokani ZPM hi hetian soitai la block level le unit level a poni se heta MNF le congress ti block level le unit level a mi ti ang tho kha khatiang party system lo zui khani a ZPM hi mi tharin niam ni ti lai kha ka zona ni bok te se kalome central lokpal auma chu prime minister thenga chui thei turania state a hian lok out ti tur ten te chen chuan kha aum ve vek turani chief minister thenga chui thei tu tur kha chutia central atanga direction auma wang chuan mingin din aniveta zona zo tuin soyang khan amara jo function theilovin aumani tu na hian chairman le clerk le fourth grade an pe ni de umbaya ayeng uing ma kha a function lo reng renga establishment po he so tiang lecture so anilo prima then autonomous body turania a chairman tur po he chief minister in ama thua aruat thei anilova opposition leader ne aruat tlan turania tuna kan chairman po hi chief minister ne kan pania kan ruat dun ani nge a chu tuna hian prosecuting agency an nei mi alova investigating agency mi pakhat pon nei lova SCB hi an rin tir ta ni ma se SCB kha lokaukta no khan an da chuang lova SCB chunga thu nei tu te chu an mani ho tu pa ngai he ta CVO chief secretary no function an nia transfer and posting te an ACR zia zong kha lokaukta hianin a khoi thei chuang lo chu wangin om zanei lo ania ka sarkar muna kan malak dan tur hi ni za chunga kan ti tur kan siama kum khat chunga kan ti tur kan siama a kum le zel kan ti tur calendar po enge mo chen chu kan siama chuta chuan ama sapola kan da ani ti kha function vak turin hei chu nama sa kan na yang zona pani na kha unit level thlenga mi ring te hi ami thar kan ni chuang lova kanom na lui theu party beidong to te
kan ruai tu kan zui lai te zui tlak ni to lo ria ten be sei na thar ne na an lo lu khom na party ani ama ro chu a front seat the true driver te kha kan ngai poi moni a back seat a chuan mi pui nol kha ro nom roi ma se kan poi tilo ama ro chu MLA le minister tur chin hi kan uluka kan VOC te point voi ni ngot mi tha da ngei turin mi ron sil to a ta chuan in Trump khat MLA nia minister nia insang sa thengal mai te an ei ruk lai mu kharangai lon ei ru te chiang officer kanito MP kanito tu na MLA kania Trump nga po zon in MLA hinila insang sakna tur kan lo hian aung lo adai lo ti rechang tu kani so wangin mi an ei ruk lai wa mu kher kha ani lo wa until nei atangin Trump khatale liele serious house theite po man ni lo kan mi ganon su kha khamiania wang khan MLA chin ni tur hi chuan khatiang ai nam noi lo mi thar tim thatak pathian ne na kan dila pekin kanom mekin kan ria a chiang viau in ka sia ole so na kan la le ang ole Francis a bu Francis a tangwala ni hi bu moderator kalo me ani chin khani bula ka dil to che ko mon khai ti lo wa so ke chon an chan thui ngai lo yes or not an ti chiang aya hun na la don lo chu wang chonin e chu min phal sak ka be se ni ole at controversial de olek dona zu chungchang kha zo don ni ai kan soi thina chai nang khapa chai zuara zuan tlan che chungin kan zuara lan moi ko khan lam vote lo te kan hlawa kha tiang khan ani na turang pon kan ni theilawa tuna chonin kan ngai dan hi tha ka hun to in kan khria thei ti ti te po Mizoram at Haitar hey grey patrang te pon kathan siama la khui theite dragon fruit te oma tin nakina Mizoram bule bal thai sang trai siam thaya hetiang hi kan political party how to pali te kan manoma kan sarkar na changta se tuna zu khabur na dan hi heng ang tuna kan soi I kan ram bule bal theile thai manga hatianga siam thei na tur khanin kan in hetiang malak na hi in tingang mem ti kha ka zot chewa to yes or no chain min chang turin kang yen cheu ni lo me so na kha kan chiang mo helama kalam nai ber tang hen pu do ma tang hen ti te bu moderator yes or no ringot lo de la ka chang khamen phal sagula sentence bi thum in o zo chung chang hi kan party malin zo chung chang hian thutlu na siam kan tum lo party frang te ko ran te NGO te nen langai tuat lan tura kan ngai ole alo moment chuan hey sarma lena doctor la lian chunga nichina helaya MPCC shroi tu tenan chan na kharon thual du deu nge ni o pu moderator I zo na le chan na hi a in khai rol deu nan I SSU wina min som na ngin neutral angin ka local political science department HOD MZU political science department ole zaina tu soi tu te tu soi ngun ta kan ngai thak chuan an main focus ber chu sarkar thiang lim sarkar fel fai chief minister le minister te sum le pai ngai nat na atanga filim sarkar din an tum vek ni in alanga Kuchu BJP pon soya MPC pon soya ZPM pon soya Congress pon an soya chu bi chung chang bi ga chuan kan party leader zaina local te hian heng hetiang sarkar thiang lim sarkar fel fai corruption lakatanga filim din an tum na kong hi michin khan an soi zau han lo wa hun cheba wangin chuwang chuan tôi tế tế anh soi thế tan bu moderator remedy chuan he ka zo na hi min chan sak turin ka nge na ni MZU lam zirtir tu department chen khathi SSU in an soma bidang mel kan hulo sarma le na mel deu che kha kan huwa chuwang chuan in kha chu zalen na pedeu meng o tuna zo na khas sarkar corruption laka filim minister le MLA te po filim ni tur khan engtin ngai sarkar huna in mai la kang ti kha sentence ni thum deu thawin kan sang thai mai anga so da heta ku do ma tang hianin nai ber tang ti re mai Aleka pu moderator
soi tur point ka tren khat chuan an lo sem bi ka kan lo hre si lo wa tin sem lampang hi kan ti ve vak lo ke ni party hi chuan corruption bi ka kha chuan in point engemaw zat kha ka soi manin ka hria ka lu chil tam deuh le ka right to public service kha kan soi zaw lok nga hei tuna chuan mi puinol tan sarkar dor a har em ani thil kan vadila kan va thelu ta dil na kan manga ya do kan pakhat atangin a chung le a chowa chho zela a chho zonga manga ya a chuk zong le nga ya thing pui so nga ya an pending rate deuh chuan engemon be seite lo ni a corruption atam lu tu kan hi right to public service act he taka kan man chuan thil zong zong su kan ti theilo bang thil engemaw bi ka motor ilo le ya registration ni ti dua emo I shala I mingi thak dua application form I fill up ngai thelut ma yang I hoda yang I zu ngai lovang khami a department in achin fel ni tur kharuat anianga khatiang kha an office banga ponta theu turani chutiang chuan department tina hian ti thei chin awma khami ni kha chuan mail in mu khawm don tolwa tin kan application reng bo zui ngai to longa ahun tiap chung an on ti fel menga chuta anti fel thailo chuan appellate authority khawm le RTI ang deuh hian azual ko thei zelani ka kan soi bel zok ni mai rose okay moment ole so lama son pu rozara ban parva mai zona kan dal pu moderator dan kap pelang emu ko selwa corruption ka kan ho tu paliten vei viawa amaro chu mi pui hian political party hi corruption a film tur hian kan ring lo wani pu moderator chu an ni pali hian an fiat ka du ni hei zanina pui khop maya engatinge ruling party hian local lo Indian national ate hetiang discussion emo engemo talking hian party anga an miss lui chuan an how next zelani moderator ten arna pa hian na ching na sa zela a kal du lo chu chu poi viawani a chan chu hei vision ngai nom tak tak soya corruption chungchanga hian emo a sarkar kalpui turin kan ho tu pali te khan engeni dictatorin nge sarkar nan kalpui don collective in ti hi poi moin ka ria a chan chu India rama tuna chuan an collective view maya amaro chu party kan hanin choi kan tumda a hian kan dictator view maya political party te tu mo choilen tu minomo a CM candidate mo a MLA ni se kan puang vak maya a bialvil turin state dang nila in Tlandona manifesto po ni thum vote thak mai nan puanga enga tinge ke ni Christian te hian July tak mai chu kan cultural dewing ka ria chu wang chung corruption kan do don ani chuan tuna party ho tu te hian enge ni campaign kick off kan han ti te campaign closing tia kanin hot vak mai expenditure sang lutuk mai kan kali kan ti to pay lomi ti kha ka zo na ni moderator corruption hi a system manga do chini ya tharo in tingot theni lo antina tun main village council kan than khan vote ka kan sha ru treu thina ni a lei do na ma hral do na ma a chuat heya tuna chona system an thaka EVM alo oma kan va medjeva eng ma hral turam tolo lei turam tolo so van son ni china ka soi zong song kha corruption kan do na tu chuan kan ti tak tak don ni chon khak amin sani khami system ka kan mang turani adol le chon how to power a film turani pathian zara
thêm na to khép to ít địa khang cái chú cả tên lâu nhỉ corruption à reng tu man min là thêm ngay lo thêm na to thế ngam hi ở đâu bụi thêm ngam lâu này hết chazok cho van xuân tu man min thêm ngam ngay lo min thêm ngam ngay hết lo phẳng MZP poi Mizoram politician zinga ai ro lo bera an than khaka lo ni ve to a kadam chung in hei ni khatumani alo mom le mai ole hela ma hian zona moderator kalome lal lian manga champhai kan ya he meeting a hian min som ran mm 2.0 lowa mà sẽ meeting hi chang kang ka ti em ya avaslu em kalu mu ve a chim dan na o tin karon kal ve to pani a hei jan ina zo na te kan zo the kalong alo mom tin champhai kan di angin pudua kha du sakna kan hlana ma hun local le sel tu rapo chuan ama pi kha zo na kan zo tu poka nichina kan thu soya khan VUC kha antivirus anga function turin kalungai tha chuan ZPM alo sarkar huna state sarkar sum eirukna corruption dona tur corruption ups kha VUC val upa council kuta a don ni in ka ani ni Bible po in sungay na ti suwal tinreng bul atia suwal tinreng bul ngay nat kar akachu oran ho po NGO po mi pui po kan lomin karinga in development ti chuan October hi chu eruk na corruption hi ni val upa council te hi party sum en kol tu atana chuan ke chuan rin tlak ve thowa ngaya amai ro chu Mizoram sarkar sum en kol tur khan dan state act emo appointment dan ang thlapa ti an di silo chuan ava applicable lo om ang reng ve ka tia pakhat na tin VUC member te hi ZPM party angin lo ring ta po ni ila tu tenge an nia eng tenge an ti thina eng din muna nge an ani na taka chuan pathian tu atanga tharau thiang lim ina minron thriat tir ani lo chuan pathian ina mihring te jinga eiruk dona na man ber chu dan thiang lim le tu nang la ya pe chuan in enge technology ani technology khoi tur khan eng rual vel nge an nia an lapit for MT pokha mi pui te hian riat kan du ka ring dewa chu tianga ron introduction chu a tha in ka ria tin Prevention of Corruption Act PCA dan an riat dan te kha ron lang chuak thei sila chung chu ati theyang em kan lo mu to dana sang ni le som pakwa session MLA legislative period na session 4 an ne khan Mizoram MLA lo kha 130.77% in apung donani kha VUC ten andu lopa tha anti lo thu an soya chuan tu na asoi tu kan pudu ange hianin lo pun kha o mati tlat tu kha isoi boxia tin kan MLA rual hovin lo punga kha kar man to khati angvel jongjong le khan an la le boxia antivirus kha virus hovin an DNA an thak immunity tur hian a om deu ro ni kha mi in kar tak mai kha khongai takin min ron soi fi sak teila kalom ngotang an zo na khatam pang reng de ba ti thum vela pakan na chuanin
VUC te sum en kol tu an ni don lova party sum an en kol hek lova sarkar sum an en kol don bok hek lova amaro chu party chunga le sarkara corrupt nia an hriatte zil how tu le warning te pe a an oilo chuan atopa chuan ban tu ran ni chu khoveleng dan ma kan mang don lo keima ni dan kan mang ve mai kan constitution a tiang chuan kan zia kani ten VUC member ni hithil chak omani mi alova kan lo sarkar point an mani len chung ten sarkara engham thatna ma an deal turani lo tini mi corrupt tur venga atu son action la mi huat thu soi tur chau anni ram mangai na tak tak atang lo chuan VUC member ni hi ngam chi ani lo chuwang chuan mi kan sombel zela kan lo cham ani ningam an tam lo tun na ya hianin mi pakhat chu an lak bela kan song mek rengani atira khan party rang in fin khom kan nia wangin party wise de lekin ai o ang de lek kan kan tilo thailo in lung ro la nga ya tun noi roi chuan ka tiang khang kan kal to lova mi tha mi pui te poina an rin tlak tur nia kan riat kan lora kan rim le mek te po kan nia kan do piang ero chuan an lo du ve lo chuan tingai na om lova kan theyang ang kan la sarkar na thok lian te a chief secretary lo ni to te DCP lo ni to te a pastor te synod moderator lo ni to te kokran sang atangin pastor thatak tak te kan la khom boka an ning chu soi kher lovila an mani na thewa an hun lai mi ming tha ne kan riat te an ni ten ZPM party an ni chuang lo ZPM party an ni angai lo party chunga oman ni an ni hi chu ta chuan party kal phung ena zil ngai zila haw ngai hawa atul chuan an ni na tanga ban thlengin thunei na kan pe thunga tuna hian VUC 10 PWD minister an kowa an zil ti ringot po media lo lang se aza thak tok to ni chu ringot po chuan thui takhi asiam thadona prevention of corruption aklam an hriat angai lo khalam pangani lo mi corrupt lo chu kan hremai an benga thleng zung don ten lo san chung changa khan kan walu paten lo san hi lo support su antia kan support lova kan vote bok hek lova kan against ni mase pass ani thowa an pass chuan MLA lo le ZPM MLA lo arangin siam thei ani chuang lo ain ang vek ani chuwang chuan aran raya ka tianga ti the ni lo wangin kan do dal chunga vote po kan vote lo chunga an pass ta ka chuan kan mang ve a tin kan manifesto hi kan sarkar ma man tur chu tlem cha omani kan sarkar una kan man tur ani sarkar ma in ati thailo han holding policy te po sarkar nu man tur ne tuna kan mangot thailo tuna so thing kan lengot thailo ka tiang khani ten kar chungchanga hian kar leina tur hi lavelo turin kan party em VUC em mintilo mintireng lo chuwang chuan kan lave a pudo ma phei chuan adu khoblo a deal bel ti ten soya deal bel chi po ni lo wa heng hi e a za thewin kan dong tuna kan manifesto tharai roi chuan kan ti top don kar le hi MLA te tana kar le hi kan ti top don na tin facility po kan reduce dona chief minister in tuna hian grade 4 paruk asor thaya azad ve kan pai don ani azad ve chutiang zeli minister le MLA po ma kan hruayang kan ti ni ole lo mo me tikhan mi puila ma train zone chu kan chol te tanga ke ma ne china tir lama khan ka soide so common question kan nei du e katia so chu thui de wa chan po ngai chong lawa an manifesto le an vision tam ta kan ron soi to amai ro chu khanga chan sa de po kha then chu ni de nial nol dona mai ro chu poimo ka ti chu zanina ron kal khom tele mi pui te pon kan vei ani karinga central dip khai kan in tireng mai kan state hi engtinge kan chan suang ti hi kan ngai to nga in ka sia chu hai tuna sangni somni pathum budget atanga kan en chuan Mizoram sarkar budget akhan in kan state pumpuina sum kan man ral tur
kan total expenditure tur atanga chu chuan in state ina kan tho chho ve state own tax revenue le non tax revenue bel khoma kha 11.69% chawani za som pati poting lo chuti rual chuan in northeast state dang te po hi an lo ro pui vak bik chong lawa entina nagaland ate chuan 7 point something chok te lo nia ka data nei hi aswal mai the uluk tak kan zon khom ve chunia asam hi sang dewa northeast 24 point something ania meghalaya hi 17 point something manipur 8.16 tripura hi 12 ania mizoram hi cheber pol chu kan ni haulo amaro chu chuti rual chuan hemi state own tax revenue kan tile non tax revenue hi adanglam le ta kan chunga khan ta chuan in state own tax revenue tak tak hi hey private sector atanga state hausa kan ti ron anron hausak na chanan sumlak lu anti pun tak tak lai in hana ne khami konga kha chuan in manipur te meghalaya te assam te nen hi chuan in own tax revenue le non tax revenue wa hian keini hi kan tax revenue asang zok tat me non tax revenue hi niam zoka asang zoka kati non tax revenue chu state dang kha chu state own tax revenue asang zoka non tax revenue hei mi puina tui bil engengamo hai transport te po road tax kan ti ne da khatiang bil chang chang chia lutuk anga wangai si lo private sector ina businessman tera an chun lu hukuk ang ni lo deu mi pui chia kan tiang dewa kha an ti nep ni na langa state danga chuan keinia sang zok tlatani businessman ho kan ti private sector kan ti tak tak ina sum do na tanga an chia chuna kha sang zok thungani chuti rol chuan in state dang state liana chuan hei maharashtra te chun bon khop maya an mani state ina tax revenue le non tax revenue a bel khoma khan an kum khat budget atangin 57% central khan an lo in mat thui lu tuk lo keni chu central in min pek lo chon sum kan nei lo an ni chu central pon pe ru pe teu lo ma se sum khan thok chuak tewani chu chuan hei kerala te po 49.46 fel khan lo thok chuak dai me an kum khat budget atangin chuan karnataka te po 54.79 loi chu eng tin nge lo sarkar ta ula tuna party sang ai wa kan ho turan thu ta hi eng tin nge kan state sum de chwa ve khatiang ang em chu state lian kha chu phalo mai la 11 point something% chau ni to lo dewa 20% 25% vel tala kan ti san ve thiang private sector atangin ang tin nge state sarkar sum boma sum kan chun luanga kan ti muk thenga a khoi khange kan focus ang tilai te kha sentence linga vel dia chon soi thok theng ka ring dewa kan zot teng chu pudua atangin tan le meng ale ama saberin kan GSDP ti pung tur chuan par capita income asan photangai ta ni mimalin sum kan lak lu angaya chu tang chuan kan on tax revenue mo kan on non tax revenue mo kha lo pung chau don ani tunai kan GSDP hi kaini chuan kan ring hlela figure dik lovin bul kan tana sang ni som pali som panga atang khan kan GSDP hi alet nga velin ron pung thut maya congress sarkar lai tang khan hei kan oi thei lo ni tuna kan GSDP po hi kan oi lo ni amaro chu GSDP anti san hian poisan puk thei tura tampha an leibat za chiarin atlem pha fiscal deficit percentage claim angin alan pha so wang chuan GSDP figure diklo hi min petrin nin country a tuna yang kan leibat ni 31% vel ania figure dik chu ni se 40% vel akai dai kan ring ke ni chuan chumi chu aronin tran na tur chu per capita income atang khan ani dona tuna kan GSDP hian forest hian in 12% something around contribute ani engtin nge 12% hi forest atangin engthing nge kan thal a thei lovani so wang chuan e tianga figure diklo eng kai roi tha kan tilo phota pakhat na chuan thlai thar kan leng a rare fish market chiang chain selected b ka kan lenga chumi ta chung kwa chuan kum tluana risla a an thar chua po ralna om le lawa kudur thon thlan tlak thon kong kam thon om tolovin kum tira tangin chiang takin man lang ti chuan an par capita income pungang
ปนีน่าชวนช่วงกตินเละตัวนักกันทลายแต่pointเทียมในเนียตีเทียนเนียตุยซองเนียเจมกัลนซองเนียอามาเราอินตีเทียเร่งอินตีเทียมเร่งข้าอินตีเทียเหลาตลัดตีเทียเหลานัดลัดฉันจูบุลตรันนะอินในเหลาฟังนี่จูบุลตรันนั่นในเหลาติจูบ้านะไก่ตู้บุลตรันนั่นในเหลาตู้เตบุลตรันเทเสียมตู้สุรการตู้นายนกันมามัวมอเตอร์ตังนำชัวลำนี่เหลาขานมีริงข้าอากายไก่ชัวง่ายอันนั้นไม่นำให้สุกันดูเวลโอเคนี่ชวนนี่อากายกันไก่ชัวกดอนะแต่ชวนช่วงก็ตินเลมีมัลตินขานปาร์ตี้กันสวยดอนโอเคนี่ชวนรอนลูดเวลาอีดงเวงตีละมันนี่โลเกนี่ชวนนี่อัตเรดกันนี่นังอัโปรเจกต์กันนี่นังพลอตลิงตูร์อันนี้ชวน number one number two อามาข้ามิรินทลากปุยทลากอันนี้บอกชวนบุลตันนักกันไปดอนนี่พอดไม่นะแต่ชวนอัปทุมเลน่าชวนนี่อัป processing เตปอกหาอมเวงาย value addition ข้ากันตีเตลง่ายสวยง่ายเลยนี่บุลตันนี่เรื่องวัดข้าอันเราดูขบดอนเลยว่าล้อนเต้นมาหมอดอนนี่ตัวนายกันทลายตั้มตักนะกีตูชัดตักอันหัวปอนตีเทโลนี่จูบุลตันนั่นในเราบอกกะล้อนลากไงนั่นเทโลนี่ล้อนนั่นละเทโลคองเรสสุรการิสังนี่เลยสอมปะขดาขานล้อนละตู้เตตานะสุรการกอรันตระอัตรันขับนดานอันนั้นพูลูตันนี่ข้าดานข้ากันไปเลยง่ายนี่ตัวน่ะ MSME หน่วยพอล้อนละตู้จูเซ็นทรัลสุรการิกอรันตระอดินสักติกันฟรีนี่ข้ามีอย่างบอกขานอัปโรเจกินอจิรชวนอัตเรททันินอจิรชวนอามามีเรื่องข้ามีรัวเอลดิ้งชวกตัวอันนี้บอกชวนล้อนอะไรนั่นตัวหันกอรันตระกันจังโดนนี่สุดยังขบสุรการินกันเอ็นกอลจุงปอดิ้งชวกไทยเราฮิจูดิ้งชวกเราไทยดิ้งชวกไทยเราตัวนั้นนี่ไหมตัวน่ะชวนดิ้งชวกตุ้มตานปอดิ้งชวกไงน่าหอมเราทัดจู่วางเงินกันตุ้มจู่กุมงัดชูงะมีมาเลชูงกว่าอาบีกินทลาย entrepreneurship และ skill development ลำพังกัลดูเตตานข้างเอาตานขันดิ้งชวกไทยในสุรการกันเสียมังะกุมงัดชูงะยันอัตมเทียงเบอร์มานี่แกดิ้งไทยกันเสียมังะติดชวนกัน revenue ติดสโลปุ่งไม่ยังฮัลโหลมาไหมฮัลโหลมาไหมไก่มาสอนนับบิ๊กเดี๋ยวเนี่ยกันใส่เรื่องตุกังติดสุกับเราเฟี้ยวมาเสะให้กันรำหนุกตักเซ็นทรัลทริปค่ายเรื่องกันนี่เรื่องก็สเตทดังเตละก็กันหมายว่างไทยเราเตะตินไงกันติเสียวมังติไล่ขันในวังอินกันกุลุกเดี๋ยวตัวน่ะเฮียนกันเป็นละชูสอมตักแต่เฮียนินเราง่ายหัวเราเสละกับไปใส่ตักจุยนัดทางชัวพะเราเดียวprivate sector ตีเลนะ company industry ปุยดินนั่นส่วนกันรำให้ environment ตีเชียเตะเราออกมาเส service industry กันดินไทยนี่เอ็งวางเงี้ยสิกิมินซุ่มตั้มตัก viable สิตั้มตัก tourism มาจังอันลากลุไทยกันตีส่วน system policy มูมาลันเนี่ยแต่ขัน service industry เวกันใน tourism จู่สุดท้ายส่วนนี้สิกิมคู่หันไงตัวละกัน stay เนี่ยหันขายที่นี่ละที่เราปุยมูตูร์ปนในฟักบิ๊กเรากันตั้งระมังเวเด็กเท่าที่นี่กันเส้นจุงก็ตั้งดุงราขัดเทียร์เทียบดีสเต็มปุลลุยเช่นขัดหมูเทตีข้านี่เด็กไหมอะตุนน่ะสังนิสอมปริยัตแอร์พอร์ตในเวทโจค่ะอามาจงไปจวนอินเกมจ่าสมนิประคัดตลาบักดอกราจังอินแกงตกะบักดอกราเวสต์เบงกอลแอร์พอร์ตอมโจค่ะจวนเรลเวย์สเตชันละนายเบอร์ซูเกมจ่าสมนิจวงเฮตักสิลิกุรีเตนนิวจัลไปกุรีเตนนี่เด็กปะค่ะสุดที่อันเขาบอก accessible low ส่วน tourism อันฮิมเนมรู้ตัวก็tourist อันฮิมเนมก็ตีน่านี่จู่ตัวนักวัน 75% of population เขา direct และ indirect in tourism อัน depend ตันนี่ unemployment ส่วนตัวนักวันตัวนัก covid ลายอันเซตไทยเรา tourist อันฮิมไทยเราลายงดขัน viable เสรุกัจังจะสรีอัน loss money นั่นเสียส่วน covid อีส่วนเสียเดียวเฮลัยก็ดาต้าเนี่ยเฮียนออกจากบาร์สังนิสมนิปกติจังมาร์สังนิสมนิปนินการช่วงิน domestic tourist มีหน่วยทุ่มช่วงินอันตัว foreigner สังรุกเลสงาปังไงนั่นตัวช่วงจังอันสมลักลุตำดานตัวช่วงนี้นักการคอมเตเลมีปุยเต็นกันเราสูดไม่ยังอันนี้มิโซรัมเฮียนทัวริซึมเอ็งสังเนี่ยกันลักลุเวงตีหิ้งไงตัวทั้งผู้โมเดลตัวอิสวยขัดดิคุบมาโฟกัสกันในดอนเราเองอิสวยขัดดิคุบมาก็ส่วนนั้นช่างฟูเราวิธี private sector ตีเลนี่เดี๋ยวก็รอนสวยเชี่ยขันนี่ตานี่เชี่ยจอยไทยตัวเขาปากกันจอยเลยนะง่ายก็ติขันนี่ตานี่ทีน tourism มีกันสวยฟัวอดีตลุตุ tourism มัน potential กันไหนมาสัก tourism กันติดดูนี่จวน zoo มังไง
zoom lo na tourism makal thailo ni hurpo no mangai kan soi bolange chu tiang lo in tourism a promote thailo tourist lo na mun tak tak hian kal ula enge omin siang chu chulo chuan a thei tak tak lo ni thu taka lu lo chuan pu moderator kha I phal sak thawa ni chida ka soi kha kan thalai te hian skill development ate entrepreneurship ate malana tu chance an nga thiam na pon nei ni khata khan service sector privatization atil veka ke chuan ka ngai ni tourism le adang zong zong kha amai ro chu engting e siki minanti gujarat engting enti South Korea engting enti kan thalai te hian an friani ti ve don ngo se bultran na nei lo chu tak chu ne kai ni point chu bultran na pe ka ngai an bana ka ya ngai lo nan ma moin garantor kan tran sak ngai chu ti chia chuan khang khan ti thei chau don ani khalai kha karon point jok chu nia ole lo ma me dia ka zo na in chang fu lo ka ti lai ka chu in ron soi det thawa ole zo na helama hian ban pharan oma khi lai khi phar ma demin ka sia han som te ang ka zo nan lo he khovel chang kang ko message ka don zo nia kang ko pakal tang pu khia thei pu du ma lo zo te te chuan pu du ma khan lo ka yak ta chairman an appoint don khan opposition leader angin in soya Mizoram State Assembly opposition leader anam rengem opposition leader an ina kha approve te an tlang zer thengem party na rontia tin apani na le chuan ZPM ina an thu puiber kalphung tharos mi pui sarkar an ti hi sang ka zugwa sumwa pali tang kha mi pui sarkar lo kan lo ne ngai mi anti ole tu na hian opposition leader kan tling lova group leader in ka oma ama ro chu pu khia dan lo khia tur chu MPSC chairman turte a member turte lokayukta chairman turte information chief information commissioner tur le member tur hi chief minister le kein kan ruat vekan ni chu opposition leader ti kha ni lo ma se group leader kan ni myo wang le alien ber kan ni wangin khamia khan sarkar chuan ron tur amin nga ya kan ti mai ni ten mi pui sarkar a kan pom lo kan sarkar hi party sarkar ni kan ti ni achan chu NLP don donin SEDP don donin an polin yangai sarkar nai lu donin an polin yangai contract imu donin an polin yangai tlang pui thuin hetianga le nei na hi tuna po ka bia lang enga mo mek MNF block hovin a beneficiary turan thangani zelana tin VC ate po ruling VC le opposition VC chuan in thlau lutuk khatiang khani wangin party feeling anat pha ganram politica hian in huat na te feeling nat na te song song hi he kalphung dik lo hian aron thlenani chu wang chuan kai ni chuan mi pui sarkar kan dua kan rama project lian zong zong en dik tur point ZPM ringot khan kan ti don lo MNF ai oron thu ve don congress ai oron thu don kan zawai ai o hin thu vek don kan ti ho don village level apo village development committee kan danga party tin ko rana yo NGO ai o aron thu don mi pui sarkar ni to ni kha ka chu to na chuan VC apo ruling party lo chuan opposition VC member chuan an kho chunga sanction lun le chuak hriat pon hre phatolo chu wang chuan party sarkar ania heng hian in huat na te athena athalo em maya hetiang zong atilo hian mi pui huap atai ma piang din chua theina ram hi kan siam angaya thren kha chuan bob lokan lo la le a chu ti chu min huap ve thodon ZPM ni kherpo ngai lo ni chuan lo ti tlata ZPM kan nia kan ti chak lo chuan chu sarkar chu chuak don lo chu wang chuan ZPM kha ti sarkar ngai ni ole khi da khian pakhata phar le a somong ding bem kan shot ta TV karon en fa karon tlan phainal ngala huna ma ni ming kha soi
cross nam te ploi lum kan nia ve hi ka nga ve a chu wang chuan putu oma kan zo tanga mai na tuna hian kan tia khu tuna world cup kheng te hi Taiwan te po boundary regime te an ni population po an tle mani aseng Christian Vietnam kan in Christian Pathian Vietnam kan ti dia July chuan Pathian rin chang te po in tuna hian enge central hian thiam taka central te ne na central po ina a hlo na tur le a za om na tur te ne na problem chu mai lo point dang po mang problem dang te ne na central hian state thil na problem ril ru te kan nei to anei to mo ti te ka so tua chu chete kan sai sui ve lok ngai zana rei de to te min pot toy de wala tro so na ta khan lu chuan ka so to problem anei to em ti ka so na khoi sam ni sela ma senga lut na chete kan sai tua point ni thum la kan sai ngai tuna hian corruption po kan ti thina ni ma seng kan state command hi a easy lu ta hian kan in tha ta em o ka ti rum ruma chu ta chuan country kan in zoi ya ka central ina enga mo tia min tia an tha zar nuai na mo kan lu chau thai chuan na ruak tam tak na chang lo tam tak ki da enge foreign kal ho na zong ho te tan po thilen kim tu na state district kan open na tam takin ang chang ang hian uak ki suin open don ti te ka ril rom ve thin sia a problem ve to thinam ti te kan zo ta ni chu ka lo ma moderator problem ve tam ti lai ka riat thiam chan thiam har sa ka tia em po ni seng in nia sin kan budget hi chu atleme me ma central atang hian heta eng party polo sarkar la local ngei chiao mani inti theina ani chuang lova kan soi chua ti tur pon lo tu na NHIDC ling kong anon laya asum zong anon tum ve ka contractor pon on thlang ve kani party dang po sarkar le hi chu lo thleng don thowa khang chi khawma PMGSY kong lai hi central scheme ania tu na hian in withdraw se kan rama kan budget atang chuan kong hi thui lai na tur kan nei mi alovani so tiang zelin technical mission te kan neya PMJVK minority affairs ministry atangin kan hua chuta po chuan kan thok thalo em mania a minister John Berla local Christian minister anile ngala ta chuan heski matang ringot point ka department ka ministry chana tang ringot point vaibel che sang khat chuang Mizoram sarkari and utilization certificate lot petelu lo ne ni ti hem mai ni so ti khop chuan kan chak lo ani NHM hi withdraw seng kan health department hi paralyzing samagra hi withdraw se kan education department hi akal theilovang katiang chi kha soibel treu lovila central scheme khatam tak oma chung chu kan man that lo na chan chu 10% state share lo pek ve tur te kan nei lo thina chu kan buaina ni ahuna utilization certificate kan pe theilova ale pek a local theilova chu kan performance chet wangani chu wang henga hian central a hian problem aom na tur ka helowa problem lo tur pokhom chuang ka tilova state sarkar officiana tho that phot chuan central scheme reng chu tho chaka local tam ani ringot mai ni chumi chu kan ti thei phot chuan kan state budget pialama hian central scheme atang hian kan dor na tham hi aoma chu kan conclude du le na lok chu a technical constitutional thil deu central scheme anda tre wi kai chuan ka huwa ti zat central scheme an hum beta delia kan chunga ro ron rel nan an banga constitutional chuan concurrent list auma state list auma central list auma thu nei na chu kan in sem ngei mai ma se hei asum mang hian an ne na ta local turi anda nem sia min controla tlon te po ngai chin am ta hei hi fair law ka te ne India constitution a federalism hi a khoi ka ti CSS hian an phal rau ani chuan devolution of taxes min ti san sang mai sela hetiang in central hian sum hi nei tau su se ka te ne ke chu
ama ro su an nei treu sia nei treu na ka chuan man chak po le local tam ve man that khan tum mai tur ani a chiang va khop in ka hria chana kha ole khati song kha tuna vision 2023 Mizoram General Election Student Self Support Union ina abuat sai ignite studio tanga hun kan han thei te chu ni a TV lama tanga min lo thir tu zong te in zafain mang tha vek ule